Kajing lek kai round of 16 meni kamit hak por prashteng ka Fran Persya ia kepolan. Ka Fran kali yo bentep hadut light gol. Kat ba kepolan kali yo bentep tang si gol. Ha pedang kajing lek kai ka be itenat ka Fran tang hak kelas step kali yo bentep biar ke gol ka meningkong. Lamba ujirat hak ka minit ke basau sau. Bad hak kajing akun hak ka kalamit. Ka Fran kali yo bentep ya ki art gol. Lamba ukalian Mbappe kata hak ka minit ke banyo sau. Bad hak ka minit ka bakandai pau plus way. Hapa paipat siya karipolan kam siya lala bantep gol hak kelas step. Badai tang hak kelamit kaliwa bantep ya ke gol. Lemba ka penalti jong Robert Lewandowski hak minit ke bakandai pau plus kendai. Badai lemba kane ke penalti karipolan kaliwa bantep ya ke si gol hak kane ke jeng akun. Hapa paipat siya ukalian Mbappe ukloria lekai jong karifran hak kane ke jeng lekai uliyo artili gol. Bat kawai ke ases la ban raru ukalian Mbappe ya ke golden boot. Lada unang la bantep gol nak ke por syagwe por kapolan da kejing remno jong kada si gol kala haban lej paying kat ba karifran da kejing job jong kada kilai tilig gol kali yo bandrung syaka kuatar final haban ipai pat syagejing alkai men step por kat architeng ka England Persya ya ke Senegal ka England kali yo bantep aduk lai tilig gol kat ba ke Senegal kam syam layo bantep gol watang kaweru habdeng kejing lekai ke ba internet kari England hak kelas step kali yo bantep ya ke tilig gol Lemba ujadan Henderson haka minit ke balai pra kumjuru bat Hurricane haka minit ke basopsan plus lai haba paipat syak ke lamit kari England kelio bantep yang ya kawai ke gol lemba ubakaya saka haka minit ke basan punyau haka ni ke jingale kai ke Senegal kam syam lala bantep ya gol nadu ke kelas step hadu ke lamit badai lemba kini kelai teligi gol jong ke England gilala bandrung syak quarter final kat ba ke Senegal kahap banlej paying no habang gipaipat kat kub kani ke fixture ka Fran kani kun Persya ya ke England ha ke quarter final bat kum juru ke Argentina Persya ya ke Netherlands ha ke quarter final kajing akun ya ke quarter final banyak kini bandrung sya ke semi final hap deng ke Netherlands Persya ya ke Argentina kan long ka Spotrik Desember ha ke por kat Arsteng kat ba kajing akun quarter jong ke Fran Persya ya ke England kan long ha kat way terik Desember ha ke por kat Arsteng Parlok ngam saya pet ya gini kejeng akun. Mano ban yorong syaka semifinal. Bat mano ban hap ban lit paying no. Semua ban subscribe ya kan ke channel. Lada pimbat subscribe na ban pagi we pat ke video bangin sapen mi. Ku boleh shibun.